بلوچستان سروزیر می سرفراز بکیا گشتک کہ بلوچستان بودنا کی ورنہن نیمگا باز دلگوشی دیے گئے ورنہن نزدیک آرگ لوٹ گئے اچھا ریاستہ دورا ورنہانی جیرانہ یوکا گوشت ڈارے بلکہ آہانا گش دیوار ہم کریں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی چیئرمین محمد کانت ظہیر گوشگین کے 8 فروری بچنکاریاں اثر بدل کریں و محلو کے مینڈیٹ پلک بتا قومی اسمبلی آئین بعد ماہ کنک بتا بلکی حق ڈال چار کنک بتگا ایسی سرکار کرپشن بو گئے و ملک بحران آمد قربت دمک آفسر سیکیورٹی فورسز سر بم ٹراک بتا یا کارندے بیران و دو ٹپی بتا بم دگی کشا کل کنک بتا چرش پت ٹراک بتا ریز کی بنشون ردا لاش و ٹپی اسپتال سر کنک بتگا ویلا پت پولیس و قانون برجہ داروں کے ادارہ ویلے جاہ سر بتگا سپریم کورٹ آئینی بینچ کو چکے آور جلیے سرا اسکت نوٹس تردید کتا جسٹس امین الدین خان سروکیا سپریم کورٹ پنچ باز کی آئینی بینچ کو چکے آور جنگ درگتا کی اس پوچھ تاچھ تک اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان گشتہ کے چکے بیگواہ بوگر چیری پیش رفت رپورٹ دیمات تک دستبندی کرنے گتا کہ آئینی بینچ چیمبرہ رپورٹ سے 4 ٹپ پاسا دکان حضار جماعت اہل سنت نیمگر شراب خانہ بند کنگے خلاف رواں کشک و زہر شانی درشان کرنے بتا مزندگی سرا نندانگ جنگ حملی تک ضلع انتظامیہ و زہر شانی کنو کا نیام گپ پترال سومند بوگا پر مزندگ پچ کنگ و نندانگ خلاص کرنے بتا شراب خانہ بند کنگ و منشیات علاق کاروائی کنگے صدقی دیت بتا سوراخ شہر آوار ایدگاہ دمگا صفائی نظام درگون درگانے ہمک چاہا گندو کسڑ آکور چوبو تک چرشی سبا لس ماہلو کا ہوار بے پارے مردم باز جنجالا نیاما چاہ چشتی نیوز کمیٹی و ایدگاہ واقعہ شہر صفائی کنگا بھی صوبہ کراچی دمگ ابراہیم حیدری یدار مجھی کے جوڑ کنگے کار گندگی یدار جوڑ کنگے کار گرانی اشی جوڑ کنگا باز واد لگی اشی جوڑ کنو گو ہرت چالیا اشی کار کنا پرچکے یہ زرہ رو تو بازی روز زرہ بھی مزن وزیر شہباز شریف گشتہ کی دیوالی چھر رکھ کے واسطہ IMF گورا روگا آبید دگاہ چران ابھی تک پاکستان راہ راست کا پاکستان معاشی دیم روی نیمگا گام جنانے ہمک پڑے مردماں ناشرکاری خلاف قربانی داتک پاکستان اسٹاک ایکسچینج یکسر انڈیکس سے 1 لک ٹکا برز روگا کیوگی راجہ مراد باد دیاں گنجائی کابینہ اکثریت خیبر پختونخوا گورنر راج جنگ پل مرضی کتا سرکاری گنشون ردا سرکارا فیصلہ کو تک سیاسی اتحادی اسٹیک ہولڈر بے سے زورگ گورنر راج جنگے گڈی فیصلہ کنک بھی گنشون ردا سرکاری گشگین کے پیپلز پارٹی ANPO ایدگاہ گلگو شور اصلاح کنک بھی دستگیر احوال کا مطیع اللہ جان ناشرکاری گردار عامد گسا پیش کرنے بتا عامد گسا مطیع اللہ جان نے 2 روچی جسمانی ریمانڈ منظور کو تک پروسیکیوٹر نیمگا 3 روچی جسمانی ریمانڈ دے دستبندی کرنے بتا ناشرکاری گردار عامد گسے جد طاہر عباس سپریا محفوظ فیصلہ اشکنائن تک پروسیکیوٹر راجہ نوید عامد گسا پیش بتا جک بادہ ٹھلے تھانہ بی سیکشن دمک گوٹ شاہنواز بنگلانیہ 2 گروپانی نیامہ جنگ چوپ آسرا شہزادہ بنگلانی نامے ورنہ کشک بتا حالت کے سرا پولیس ویلے جاہ سر بتک برجاہیں جنگ چوپ چتنی گتا زال بولا ہوار 4 مردم کشک بتا شہداد کوٹ لتے ماں پیسر کمبو محلہ روچ رحمانی 2 براتانی کو شہلاب کوٹو موٹو چوکا زہر شانی برجاہیں زہر شانی کا نوکانی گشگین کے پولیس کو شندہانی دستگیر کنگا بے صوبے آئیے
پوش باز ماہ گستا بلے کوشندہ انگتا دزگی کنگ نبتا فیصل آباد 40 سال 65 کروڑا کلدار ہرچ درچہ جوڑ بیو کی بندی جا کھنڈرات ندارک پیش دار گئے نشئی مردمانی بنجلی ہم جوڑ بتا روچے بگگ پد بندی جا ہتھا دردناک توار چسبی بنجائی وزیر احسن اقبال گشتگ اسلام آباد ہائی کورٹ فرمان بتا کہ ایچوڑی زہرشانی نبی شیعہ عبید پی ٹی آئی سنگجانی زہرشانی کنگے پیشکش کو تک بنجائی شنکاری وزیر عطا اللہ تارڑ گشتگ کے شر پسند گروہ اسلام آباد امن و امن خراب کنگ لوٹی آہانی ارادہ پر امن احتجاج کنگ نبوتا سروزی بلوچستان میر سرفراز بکتی ممتاز بیوروکریٹ ڈاکٹر جاوید انور شاہوان کی کتاب دی پرابلم آف گرل ایجوکیشن ان پوسٹ کولونیل پاکستان مراکش چا سران کرانا گشتک کے بلوچستان افسران کتاب تاریخی روایت عظیم روی دیا گیا ہما کے وشائن گپے سروزی سوشل میڈیا حقیقت و دروگی تمیز سرا گپ کتگ گشتک کے راستی واسطہ آیو کے نسلہ دوبارہ کتاب نینگا رجوع کنگ لوٹی بے گواہیں دل جان بلوچ بازیابی واسطہ ننداک نو روچ گیرشی کے بڑھ جاہیں دل جان بلوچ عدم بازیابی لا بڑھ جائے ننداک جاہا سیمینار بڑھ جمدار بیتا سیمینار زال بولانی مسئلے کچوار زرتا نندا کا ساڑی مردمہ چاہ سمی دین بلوچا تران کو تگ گشتک کہ دل جانے بازیابی واسطے ننداک ازدہ نومبرہ بنا بتا آنگتا بڑھ چاہے بلوچستان نودر برانی تنظیم نیمگچ بولان میڈیکل کالج بندش نبوتا نودر برانی سرا لٹ کت حوصے سرا پولیس قبضہ خلاف بولان میڈیکل کالج احتجاجی کیمپ بندات کتا نودر برانی تنظیم گشگی کے بولان میڈیکل کالج گسگی بازی روچا چبندی بلوچستان ہائی کورٹ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا حامد لطیف رانا اگدے چا دیر کنگے فرمان داتا ایم ڈی واسا ملازمت واد حلاس وگ عبید کار کنگے حکومت بلوچستان بی سی ایس یا بی ایس ایس کیڈرا چاہ اہل افسر واسطہ کانردہ تعیناتی عمل آرگ بھی بلوچستان ہائی کورٹ جج جسٹس عبداللہ بلوچ جسٹس اقبال احمد کاسی سرا حوال ڈویژنل بینچا درخواست سرا محفوظ فیصلہ اشکنان تک کوئٹہ پی ٹی آئی صوبائی صدر داود شاہ کا کڑا ہوا بس مرد خلاف مقدمہ درج کرنے بتا پولیس ردا مقدمہ کار سرکار دزمانجنی روڈ بلاک اشتعال انگیزی لاؤڈ اسپیکر ایک خلاف ورزی ہوا ایدگا دفاع تہا جم کرنے بتا یوگی ملک کا پولیو وائرس سے گرودار نو گئے روکی سالہ پنجہ ششمی کیس خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان اچھا رپورٹ بتا رپورٹ ریڈا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ انسداد پولیو واسطہ ریجنل ریفرنس لیبورٹری تصدیق کو تک کہ خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان یک زگی تہا پولیو وائرس گندگ بتا آئی گشتک زگی تہا وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 وائلڈ تصدیق بتا ڈیرہ اسماعیل خان اسالہ ابتمی کے استعمال کر